KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Kajingrem sepapalat kabai kali kalakta haduk kata-kata ya ki nonglet nongwan ki bakiu bat hiar kali haga interstate bus terminus namar baki taksi kamai ki baju kamai na kani jaka bankit ya ki nonglet jinglet shadow sor shilong ki outdoor haduk lais pa teng kamarwe bat kani kalong kum ka booking system haba persyang benti pnia na ginongnya kali halor kani kila ong namar baka jingkiu dor jongka peniang petrol kimban se ban shim ya kapai kali haga dor lais pa ka shikli brio kabalong haga dur jongka booking system nado ISPT mauyong rem hado mod pran bar haga joko por kila ya thu bagi pait ba kila ban siu ya kapai kali haga dur jongka sharing system lada ka wei ka kali kamai ka kit sangut kinong le jingle haga wei ka kali Long ni hapnya hari ni fa namar balai ni di passenger ki driver ki bana nonang ni marang ni kapanya hi kasilong bat jong kan ka asison ni bana kasilong mo yurem ti long ni hapan penbek da kalan bai lan du mo banya tap passenger ai kung kapali umde ban siya kani ban siya le ni hapan respect passenger na baru mo tuan umde bangin siya kli dor kulumar ni hapan ja company am tak laki udor ngihap benda yakhen ka kilometer ngihap benda yakhen nang ni sting sim katno ti ban lebu extra kum na yo se PB kan song katno per head kalong tapi nakaliang namar nakaliang mau yo rem gila bu dakarit mata hi baka penyang rem gerakil penyang tenang ni ha mata karit baka tayo amat peran ibu be lais pa kan bakimon ik passenger gimon song sharing ru nilai booking ru nilai long ye kata kerja lai spa fishing bikin long da book ne da ni hap ni be kata krai bagi bawan sharing ting one marway ti long hap option ni rai tap ya ka kapasiti bat ni be kata lai spa kita lang kita taksi bat kita turis amar ni ya pembek ni mentar ma kini ki lokal kit be kini ki lokal taksi ya kita balik seksin pada pembek ba ki turis lai kilometer saneng kin lai turis taksi Bilu ya kalai kilometer ingin chat taksi. Mangi pembek kena ya kata nama beli bangi ya im jalan ni. Ya mentah yang sedang tikong menang menbatai nomor saya du kalong ni mo tentang hakipor balalek kiwan katar ligi bos tentang mentah hakipor balalek kiwan sifau kli. Mentah kin lawan poi tang arlai kli. Ngimla ban kami nanti tang nang nevi. Jadi kama jongi ni haban dipen ha di passenger senang passenger tahu om deh bagi siapa yang hang ni kebubuhan nasional tahu sakut Malaysia sekarang. Kom pick up tinggi apa hang ni dilada kidon kamban ngilet pick up najerong ngilet pick up. Mereka itu gibalak banwan hi sini ni up. Om deh bagi siapa lek be klek rumah ben long bagi banabar yang ni haban respect di banabar bukiwan. Om deh bagi su lek kum kibru ba patip ya ka burom ya ka akor mau ban siya kni siya tan siya kami hap tu. Kabayu yang jongpi hang ne katno si benai kisim la ne katno si sim kisat bet haka perdi katno sispa bet sisngi yang baru sisngi ne pi le kat long kajing kan nosip do pi mo ya parking ha benai nama bapli hang ni udah heb tendar ba bas tu idang sedang lite hablut nak pelah mo kalau ko pelah te ndia nak among ba nakalian ke jom ni ki lokal taksi ba kamai bat im jakpo te Naskwa ban kentu na kaliang ka sarkar bahkan ai jeng pensai kan yang halor kanu kadur ba ni di lokal ladang ini cak senjana te neneng ni habar siu ya ka double parking matang yang hang ni hat siu by parking mata lada ki passenger ki wan kidat ki yaran te ladang ini pick up yakina te mun ni hat siu by parking te bar sakawe ru kani ka tiya na ne kadang khang ti passenger ki pat yo ban wan long bikin kamjan yaki bagan sok ban poy yakini ke jagakan te kasem jinge yang ipa ki driver matala lagi wan ki passenger nante la dagi let yang disawing nante mot ni hapsiu baik ke parking long ban bangi le ante ngile pick up passenger temon ni hapsiu baik kata aku lalong no kat ke bangirong nante kan ni hapsiu baik maka takum ga di tip yang di kitandar
Hawidin kong belum ba tani kadang sedang si tarik kadang sedang beli dan si by parking ni Hawidin ni sipar si aspak ka ikan lihat tiba staff kan si makorinka si askenta tiba kini ki uputrok ketiar tapi si sangurinka jadi bagi seperti baik di sekolah ko si kenta hai kini kalau hibangi haban tab dak tandar Hawidin apartmen kan kisi bangunan ni mereka bertambah di dunia video kita super kita bi arso kenta aspak kenta koi nak spak Hawidin mata ki lokal hi baki wan bandrop iki yaki pesenjar kalong ba hapok kanyo minit nimla ban sim iki kanong free fees adin ba kala tam kanyo minit ila uncha saki arko ka dik la dus ni spo parking baki wan man bon makin syai ki pesenjar ila ni ki mark mata ki jongki kawai kalong ba mi tien kamdai ka jongi ngamla mata ki parking ki tien ba kani hi ka ban la sim mai mangi ni hapo Ingin jeker ke usar ke mbak kini kini kali arin expo ni habala krong ni nomor bakal ada ke parking mengilak wah ni yang mentah itu apa kidang guna itu kibrio nomor imat kidang sedang ne balai ne yang bakal ajengai palat naga sor ne nanti mereka dan kidang iduna kibrio ngatrai ski kan salong kat sau kali bukipoi niki nak separ dia macam ni NTC STC kidon tiba poi sini Naki iki jelah. Kibun ki din po Dimapur, napo Assam, napo West Bengal, napo Siliguri, terhi wan ki district. Nya dan lah society, nya tray ni ka, nya sim ni ka parking ka kita juga nya tray lang society. Ibat kumi ya kini. Ngalong nya dan lang ida ka grup society tengah ngalusun ka imamar jeng guru dari Don Sherman dan sekretari. Ni kaunta tiket telung menjadi stage po city untuk yang ni pula Ang kibrio ila pensim dak kile online. boy online pula ban booking lah tanda dak kuat ban book online pula yo umno mo ya kata te ngan da supaya minta nama ngar orang su wan minta aku lagi pandai tenong umno yo dan ni beri bayawan ne tak don bayawan booking untuk online muslong tu ya kamalong kasukam jinjar onjat ba kadang sedang mentai nomor ba borok kita wan meng typo junction typo city baik kan membela shift sini pada long mentai lah kan lagi tai ni am kena terlong isu apply untuk terlong kat nos nem dokter ya kata terlong isu apply lah isu untuk bayar apply nomor ba ngi mencuai penyak po YouTube ni apply mengi terlong ki pe ya kata kom tak ya mentah ada jing cara makalangan rubna itu rubna gisim apa temai terai nomor mentah gisim security rubna yang tu apa temai yang terai Kano ka yu tendar tab. no untuk saya itu ya nom dapat kenali itu Kopi ada ke ini jadi, adalah chicken panjang. Kopi ada ke ini jadi. Jing syari ayu mah kemana bayu ay kini bukan gumnya, yang ki passenger kiwan. Yang mentah si puan itu kadang sense ye ni kira kiwan berlima, kadang bon ki customer ki passenger ki bapak tip makan dia kalau ada kerja yang bos. Tidak kamdunahi mentah te. Jadi tunggu ke beningkong kita kedai kata bang ini yo ya imlang mo akawan company ki project apa estate
te ngilapi ni dukan nadu ka lai pui ngilayu instruction bang play kunta te ngayo I baka respond kam pada long tan hadu bang community te kat kum kecing ikran berki long penia te kiong kunta baka suki kanang kiu ki bri kanang wan ki passenger kimbun te le singin kam don cikerman kunta te dara kalong kumni te ngai baka suki ba tapi te ngiru ngidang ya struggle imtang imtip tu kanong kumno te sui community katendo ki jungi ni ka poi ngi hapan siu ka monthly rent ki jungi kan long kumba prajar sanspa Cibnai Pisau la kaki ngoi ngidang excitement ta ngam tip hadu katno kan long kumba ngi community je buat la katar ngi don singkerman hi pangila sedang ngin ya persyang suang kat tu kan ipor ngin pe bangi kirman bahkan long ka ba pen mendoin ko ini badia leng bajongi ya kecelahi borok ko imo tenda de ko open ya baro ai jang ba kat kun ke jingi so junga ko long ba na ka bete ki try je class ni try shlom e molai constituency try kadon ni reservation anta 4% ai ki try shlom हमको लिए ठीक है लेकिन वहाँ का जो पैसेंजर है उसके लिए अच्छा नहीं है मतलब यहाँ से वहाँ तक जाएगा बड़ा गाड़ी नहीं मिला हम लोगों का छोटा गाड़ी मिल रहा है 4 आदमी को 5 आदमी को बैठने को बोलता है हम लोग का गाड़ी वाला के लिए ठीक है अच्छा है ट्रैफिक जाम ना हाँ लेकिन जो सवारी लोग हैं उनको लिए अच्छा नहीं है कोई जाने का कोई अच्छा तरीका होगा तो ठीक है मेरा तरफ से यही कहना है कि यहाँ से अगर उन लोगों का जाने के लिए कोई अच्छा सुविधा होगा तो ठीक है हम लोग का होटल बुकिंग किया था उधर बोल रहा है कि एक गाड़ी 4 आदमी जाएगा 600 रुपये लगेगा 4 आदमी 600 में आके 600 ना होटल तक हाँ होटल हम लोग का होटल बुकिंग किया था फिर यहाँ के ऐसा बात है हम लोग कौन जाएगा बोलिए मेन बात है पैसा जहाँ सुविधा होगा लोग तो वहीं पे जाएगा ना मेन मतलब है पैसा पहले हम लोग का गाड़ी उधर गया था शिलोंग में डायरेक्ट चला गया हूँ अभी तो उधर से इधर तो इतना दूर तक हम चित्रा थे चले ले हम ब्यांग है बावन ने तला है चकार हुआ हम चित्रा का चकार लोग खोज हा itu ta hawan recap kali chene kali moyong te yo kali moyong na moyong ropat jadi support wa chene mo belong ai seperti te chene le te hab recap extra do kanong sim isim salpo na to na moyong ne टोला जो एमटीसी है वो लोग बाजार से छोड़ता है अभी हम लोग का गाड़ी यहाँ में आया तो एमटीसी वो तुरा का गाड़ी है हम लोग को तुरा का गाड़ी है तो एमटीसी वाला तो वहाँ से छोड़ता है तो उसमें पैसेंजर होता है हम लोग इधर तो होता भी नहीं पैसेंजर और इतना यहाँ से हम लोग सुबह में पैसेंजर लेके आता है ना तो सिटी बस नहीं है वो टैक्सी वाला तो पूरा चार्ज करता है वो लोग तो वो लोग पैसेंजर बोलता है तो हम लोग तो सुबह में जाएगा तुम लोग की गाड़ी में नहीं आएगा ऐसा बोलता है वो लोग तो ये लोग टैक्सी वाला पूरा चार्ज करता है कम से कम बस का अरेंजमेंट करना चाहिए ना सिटी बस होना चाहिए इधर में सिटी बस होने से तो सिटी बस में आदमी लोग जाएगा कम पैसा लगेगा इसमें लोग एक आदमी का एक मतलब रिजर्व करने से 500 600 ऐसा मांगता 700 मांगता है टैक्सी में मन मर्जी मांगता है लोग तो बस होने से तो ऐसे 50 रुपीज़ तो होगा ऐसा पुलिस उधर पोलो में होने से तो उधर में पैसेंजर सब आता है इधर में तो आने के लिए अभी उस दिन भी एक आदमी आया 700 रुपये भाड़ा दे के आया बोला पोलो से 700 रुपये दे के इधर में आया तो 650 रुपये 650 तुरा का भाड़ा है इधर 700 इधर दे के आया तो कैसे जाएगा एमटीसी उधर जाता है यार हम लोग को नहीं देता जाने कम से कम एमटीसी नहीं कि एमटीसी को भी इधर ले आओ वो लोग का ये तो ट्रांसपोर्ट का है ना ये ट्रांसपोर्ट का है तो वो लोग का अपना तो गाड़ी पहले ले आना चाहिए वो लोग यहाँ में वो लोग अभी अपना गाड़ी इधर ही रखा हुआ है हम लोग का गाड़ी को भेज दिया पब्लिक गाड़ी को old station was the good for the person from there to the cab there should be the extra money will be charged there is so many trouble for the
traveler also. So now this he has the scooty bus to bring him more comfortable for me. For the another person, there is any travel to them also. No, there should be the necessary things to travel. Cab should be from here to here. This transportation should be allowed their cab. Just like the Siliguri to Kagarvita, they able to the Somo to Kagarvita. Just like same here, from here to that PB, whatever that the name place, there should be also the free cost of cab should be available from the here. Then the travel will be make a good. There will be the nice transportation from here. This transportation government do the best things will be appear in their brain. I am from Tezpur to Shillong, but now we are facing many problems from ISBT. There is no city bus connection from Shillong city. Now we are facing there is no any connection to go Shillong city. So what is the suggestion from your side to the government? The government may take action from city bus from ISBT to Shillong. Then problem will be solved. Facilities for taxi, but they are demanding excess money. Some people are not prepared, so they are facing many problems.